Selanjutnya Nurul Hasanah Ahzadafa Pratama Hidayat Ida Kaila Tahzan Muhammad Ahlam Firdaus Fairuz Kaisarena Muslim. Langsung Nurul akan membacakan Iqra jilid 5 halaman 102.
Sadaqallah Maulana Al-Azim. Selanjutnya Ahzadapa Pratama Hidayat akan membacakan Iqra jilid 5 halaman 104. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam khairun lakum dikrun min alamin. Inna bihim ra'ufur rahim. Yakun lahu sholat wari dodan inang walakin la taskurun min mautomin mustorun khairun Sewangireng koyo pastor pas putar perangkat jadinya. Ya lamus sirra wa ahfa sallallahu maulana al-azim. Sadaqallah Maulana Al-Azim. Selanjutnya Wilda Kaila Tahzan akan membacakan Iqra jilid 3 halaman 64. Lupa miring. Iya tak. Putar perangkat. Ya Bu En, beda kunci nih ya. Lakus Gemba dia. Balik lawan masalah kanan, no. Tinggal tepan mereka. Yakin ingin menghentikan streaming.